Ekipa moja, sviđaju mi se ove recenzije. Jesu to recenzije? Nisu. Kao nisu recenzije, ali ove transformacije ili ti ocjenjivanje. I evo jednostavno odlučili smo se da to bude naš dio na YouTube-u, da ima svoju rubriku. Stoga ovo je četvrti nastavak, četvrti dio. Kreni ba to! A taj dečko, čekaj, pa znaš šta, ono što mi možemo iskomentirati je da dečko apsolutno nije nikad trenirao ništa. Jel li griješim? Ili je? Jel ovo, vidim, ova majica Minecraft, takvu majicu nosi moj Jakov, to je za djecu majica, znači stane. Ovdje vidimo nekakvu njegovu formicu. Bato, znači, ruke ko grančice. Tu je sa maličkom nekom. Ovo je naš Karlo ovakav, jel da? Kada ono bude, da onda ima Instagram, morala bi kao prva slika biti on i cura, jel da? Ali da, ekstra mršav dečko, tako da... Bibo TV, jedi majke ti, molim te, ljubite brat tvoj. Bibo, moj savjet, definitivno počni nešto trenirati. Stvarno će ti pomoći da balo dobiješ te mišićne mase, jer ovo je stvarno ekstra žgolo. Evo i dečko nas prati. Sad će nas odpratiti. Let's go dalje, idemo dalje. To je moje bratina, ja i Omče, odmah idemo na poruke. Evo ga, Omčo sa nema ne ide majicom. Šta reći o Omči? Ja i Omčo smo ko prijatelji, ko dva brata odlučili da ćemo mi kao smršavi, da će se... Omčo me valjda pita, ali može on smršavi da jede bureke, kao smanjit će, neće više jest sirnicu, jest će burek, znaš samo. Ljubav bratova, nemam mu šta za reći za Omču, nego evo jedna čvrsta jedinica u nadi da će moj brat ove brojke od 7 milijuna, gledaj ovo, koji ima ove brojke, koji imao na Balkanu 10 milijuna? I to je malo, FTV, evo novi 7,5 milijuna pratitelja. Kojiš me, ja uopće ne komentiram i nema smisla, jel on od ovoga živi. Tvoje brojke, Bajo, neće niko od nas dostići, ja bi evo volio bar ovih, evo, 100.000 tvojih, pa koga je? Idemo dalje. Lifestyle by Christian. Da, ovaj dečko jako lijepo izgleda, vidimo njegovu transformaciju iz jednog zaista ekstra mršavog dečka, evo, Bibo TV. I dečko, znači, evo, iz jednog ozbiljnog momka, to jest mladog dečka, je odradio jednu brutalnu transformaciju, započeo top priču i ovo je jedan sad lijep izgled koja stvarno prije 5 tjedana, znači ovo je jako pohvalno za momka i ono što ja mogu dati ovom dečku je Lifestyle by Christian, čista desetka. Ne obožavam vidjeti likove koji su mladi, znaju šta žele, kroz svoj lifestyle su pokazali da, evo, malo meni to pederski, Lifestyle by Christian, ali nema veze, ajde, on je odabrao to, ok. Ali, evo, čista desetka za momka, jer, evo, stvarno, ja za ime, da ne bi me krivo shvatili, čista desetka za momka, jer, stvarno je dobar. Želim ti, brat Ursa, puno uspjeha u tome što radiš. Vidi maličku, neku ima tangice, opa, bravo, batice. On je čisti pokazatelj toga, da je ostao onaki, ne bi bila tangica, Majo. Ovo si sad već bangica, znaš, trbušnjaci. Da, ne možeš ti sad bilo kakvu ribicu. Više ova curica ima, znaš, i dobar gluteus, sve, znači ide jedno s drugim. Tako da, Lifestyle by Christian, evo, vi mlada ekipa opratite ovog momka, jer očito da momak zna šta radi. Ajde, idemo dalje. Odmah po Instagram profilu vidimo da je YouTuber. Tu se nešto nazire se malo tu nešto. Ja mislim da ovaj momak ima jako malo treninga u sebi i to je ono što zaista Da, tu su ovo.
Tu su onako ove sisice polako ispućene, da. Čekaj, jel ti stvarno misliš da si frajer? Kad te vidiš, a ti onaj Ajkos. Čim u rukama vidim Ajkos. Džav da si najjača zvijer na svijetu. I ovo je tu po prsima, vidiš da dečko stvarno ne trenira. Ovo je nekakav little, možda ako ima treninga u sebi ima nešto, ali u teretani momak nije ušao. Ovo što gledamo tu njegovu sliku nije debel, znači ne možemo dati jedinicu, ali da li trenira, ne trenira, ja mislim da je tu 2 od 5, ok, ha? Gledaj, ovo je možda žene vole, one žene vole ovo kad vide ovako, znaš kao, on ima bradica, crno, ovo, ono, ima paricu nekakvu, ha? Pa ja mislim da je trojka zadovoljavajuća za ovog momka, ha? Pa mislim, realno te dečko ne trenira, šta bi mu trebao dati, zato što vozi Porschea. To je od onda Sandy, ne ga ocjenjuje. Sandy Pego. Strašna transformacija unazad pola godine. Iz jednog onako mladolikog lika, kao što vidimo ovdje, mladolikog lika, evo tu ćemo možda, to je koji je to, 23. mjesec, vidite mu glavu, ali evo viš, vidite kako je dosta onako ispijen. On je lik koji realno više ne fula sa hranom. On je jedan od ozbiljnijih ljudi s kojima sam radio u posljednjih par godina. Sandy se ne dava s treningom, ali kod Sandija imamo strašan porast snage. Ajmo reći, evo kao što vidite, tu je rođenje djeteta, vidite ovdje glavu koliko je narasla. Sandy od 1 do 10, onako najiskrenije, dobro nam je putu, dobru masu smo odradili, 10 kila je dobio, do sljedeće godine 6. mjeseca imamo plan skinuti dobru kilažu i dovesti se u red, nema di ga nema, svaki dan je na treningu, znači on je jednostavno nikad ne sere što se tiče treninga, nećemo ga umisliti, ali dao bi mu 6, ja mislim da je to ok, da on sad u biti pred njim dolazi taj jedan period, poslije 3. mjeseca kada kreće ozbiljna dijeta i onda ga trebamo zaista ocijeniti sa većom ocjenom ako će stvarno nastaviti. Ajmo dalje. Crni. Savršen momak, dobar dečko. Dečko koji sad, evo, vjerojatno streama po 10-15 sati, ali ne do te Bog. Sve što Crni radi, samo kontra. I to ću reći bez imalo grižnje savjesti, jer ga volim, drag mi je momak, dobar je dečko, ali Crni ga usere bajo, ali grdo. Kad krene streamat i kad krene radit, niđe ga bajo nema. Tog čovjeka u teretani više nema, jede sranja, pije, puši, sere, drka i čista brajo jedinica za Crnog. Samo zato što ga nisam vidio u posljednjih, evo danas je bio na treningu prvi puta i stvarno ga brat voli i podržava u svemu što on radi, ali red se mora znati. A taj red je jednostavan. Napraviš tako da ti odgovara. Ustaješ se ranije, treniraš, igraš. Ti si ipak neko kog te djeca prate i ti ipak trebaš toj djeci davat pravi primjer. Sada što tebe boli možda Đoko, zato to je nešto drugo, ali to je shodno ocjeni koje ti imaš. Izgled kod Crnog sve je pokvario. Znači sve kako je izgledao, six pack, velika ramena, garantiram da je sve usro, a to ćemo vidjeti uskoro. Dobar momak ovaj. Da, to je to, pa volim ovo vidjeti, zar ne? Ha? Ma kad bi dečko samo prihvatio to da krene paziti na hranu do kraja, to bi izgledalo brutalno. Svaka čast, sviđa mi se momci koji ovako drže do sebe. Sad, da li je u redu komentirati nekog ko nije u našem sportu? Možda i nije, ali definitivno jedna visoka ocjena, jedna 8 za momka koji je youtuber, ima followere, prate ga, čak i ja znam za tog momka. 8. Zašto? Hrana.
Hrana bi mu popravila izgled, teretana dodatno bi mu ojačala cijeli taj alkur, ali evo čista osmica, ajde da ne bude sedmica, nije u redu. Lajkam ekipa, pišite i dalje u komentarima, molim vas daj da prebacimo se malo i na tiktokere, da se prebacimo malo i na fitness trenere Matija i Gyms for You je rekao da se njegov rad zasniva na znanstvenim teorijama, a od Urse ne valja. Ćao Mate, kako ću te pronaći? Zamisli kad bi ja bio takav da pljujem po tuđem radu, kao ja sam bolji trener od Mesića, mene, šišaj galabude. Ajmo raditi sastanak. Živjeli i Bog vas blagoslovio. Bam!